ono ene ye Asantehemaa otoso eye dunan a kire se wabo adwuma waye na afam de bebrebe eye otekokko so tufo no ankasa ni nua panyini ni nua ba eno no enti ene wo hye wura tum se nani abriye papa anye asem ketwa abusuafo egusua ehwe sede amane ani amamre gusua etwa gunu a yewura gusua omanfo etia no gusua o genchia enche kra na kire se wasori ama bibia ye kama haye kontonchi media official subscribe to your channel yi na edi echi na efri sa break si ya wada de adaje ni posokra Dote Yie hu nsem nyina no ni nyina ebebremu na afi mu sede eniema esi eko ebusuafo moya amana ye fe papa na moya de enhia ha de agro any form ankasa na adaje nso ni poso niema toto na akwa mu wano wow Asantehemaa ya wade o Asantehemaa ya wade ne ya wade ye yabakosam no emupi emu odu enimonyam wom ni die nso ewo ho ye bisenei wohwe niema ahodo a etwa aguo ewo eye menhia himfie ha na kyerese nyasem keto na adoafo yi wo magoro papa nene ya adoafo no wo muda bisenu akonfo no kyere biankasa wo mu komie enso enne wo musunya adaje kochia yewura na msomene adoafo no so etisi papa ni nyina ya amane ani amamre a efe yie ti se ye hyase yi unya kwama ya ene ye day 2 ochina day 3 no onso boaboa ho na bra bepiem na ehwese de niema esi eko ewo menhia palace eye menhia ahemfie se de niema esi eko otekrawre ene brawre ngoma so yewura eda Asantehemaa nyina ase ni agye papa se de mabotwi efri achichi ni pencheyem abepiem ewo menhia ahemfie ha ene na besuo no akoma atone yem papa se maye ehuru sa Asantehemaa ye wodom na ye wodom so a ye wodom ampa ebusuafo madaroma ya no a ne busua ekoso no kopim se yewura ebe soriye kopim se yewura ebe tuletule na kire se ebusua ye ginemu o hwe a otum se wada nani no abribri ne ho kakra a kire se apetepete kakra ne sanenso ni nyina mu no ebusua ye wom a ye hwe se eniema ebe koso wa na afi bia aye kama ensu atopa apetepete kakra petepete obesie atepetepe kakra nhira nsu kama pa we nya de tosa ya de we ya Asantehemaa nsu onya nsu ni bia nsu na ta etimi ntose we ye nhira de nko ha na atore kama sa no kwasem nyankopon odo Asantehemaa na we Asanteni echinye bia ni pepe ti abusuafo Asantehemaa Dote Yie day 2 eno a ena wani gusu a wo hwe no day 2 no eno wani gusu a wo hwe no enenso yeginamu a enche ni yewura sori osori a ne yepon on sori ya egusu a ewo ha a ye hwe na yewura sori a wonim sani nyina nso amane ani amamre wo display kakra obeye no edwase wo hunu bie na ahwe sade ne emesi ko enche kra obesori na afi yede sade ne emabesi akono enso ama yewura amane ani amamre wo sori ade obeye wo kwa ase do besi akọ enra yetena ase na yewura eba no day 1 no oba no nante day 1 maka cho sa amane ani amamre ekoso yesua de so yewura eba nra no na onante fom ene oba no otena apakan ene day 2 no otena apakan ni nyina ewo de kire ni nyina ya Asante amane no ene amamre no ebia eti bisasenra den yewura nante ye nene otena apakan wo kire nso wo hwe de ode beba kwan be no befa so obeba na Thursday so obeba ne sei ni nyina ya amane ni amamre ahodo ne adesua ahodo a ekoso a etwa se onya adaje na nso uhwe pie papa na hu se de esiko yewura otekrawre ne brawe nguma so 24 tutu aba bi onya mekase pia o ye bodin a ne aboye mu ase wa sha Asantehemaa ni monyam na wa manchirima nso ehunu amane ni amamre ye te abakosem ase na ye te ne emepi no ase ebusuafo
Hello. Many of you know me as two-time Emmy Award-winning actor Eric Stone Street. But I'm also a bit of a maverick in the kitchen. My current obsession? Playing the brand new puzzle game Royal Kingdom while slow cooking my mates. Let me tell you why I love Royal Kingdom so much. First of all, the game is free to download, and you don't even need Wi-Fi to play. I travel a lot for work, and some places have no Wi-Fi whatsoever, but that doesn't stop me from playing Royal Kingdom. And guess what? There are never any pop-up ads. I mean, can it get any better? Download and play Royal Kingdom today. Baketua bi wonu aketua bi ana obi kura woni wiase ne no wochina na wonso wo kire ne bi fi se ekoba se obrempon saa otitiriw saa na ahema saa etofomo a niema ekoso nyina no ya adesua pinu a ena ewomuo etabusa fomadaroma yenhwe se de niema siko na entoa so yewura enche no osoro mani muso a mubehunu se de yewura esi esore no niema esi ekọ enti yenhwe entoa so.
ya almost sampa Santehemaa ewa de pa enuti na totro so hene odi Bantama hene chi na ye totro so hene ha na totro so ma hene odo so edi Bantama hene echi a omo eba no ha nti omo ba ayefuro na to aso a omo eba no ha nti etuo no de kasa enya sam keto akra ha etuo no kasa wa ya waso betete nti o yare hypertension da bia meka etuo no kasa enya grokra tabre himai hene na so eba no himai hene na kasa no nana ya mohaba kesben TV in Kesben FM so mejemo so ene nim say ni bra ba pa ze be na o catch Asantehemaa ya me catch Asantehemaa say obi. Life doesn't always give you time to change the outcome. Prediabetes does. With early diagnosis, prediabetes can be reversed. Take the 1-minute prediabetes risk test today. Go to doihaveprediabetes.org. Streak CRM for Gmail. All the standard CRM features, plus some inbox-powered magic. Unya Santiniba, nati Santehemaa, uokra kwa tumika nabra. Ya ono so akasa ede achye nti amai hene no ya de obedu bi de benyam kwan no former governor of Ashanti, who led a historic visit to the United States of America in 2001. Thank you so much, Kumasi Moore. Nana Badu Bonsu, thank you for your gracious gesture. We thank you for mourning with us. na no akonfo na sabre obuko akwakochia otufo pa Egite one of them America Sicano dollar no empty no.
some Chimbra Shepigani, Kanena, your son for Dr. Osei Yao Edichu, Selections Yadie and Pim Edu, Ghana Association of Small Scale Mining, Omushen Yadie Ewomo and Pim Waha Adino, and Pim Waha Adino. But you watch and whatever is common up to your Ramaya, the portion Yadia Wadiaba, Sayafa, and Yanang Marpine, and Nabu. We now welcome the Republic Bank. The Republic Bank, they are here as part of the financial institutions who are slated and designated to accord for the courtesies and reverence. Now, the Republic Bank is led by the sector head, Mr. Fred Anyimasem, Mr. Fred Anyimasem, Edith Menu, Foster Dako, Teresa Ankra, Mercy Ajay, Catherine Ado, Isaac Opokuwate, and Justice Sapo, all from the Republic Bank, together with their head, Mr. Fred Anyimasem.
We now welcome the minister. Pitch due tomorrow? No idea yet. One idea. Zero time? LTX Studio builds it with you. Develop your story with the help of our AI assistant. Or stick to your script. Cast an actor from a previous job, or create a new one. Refine the scenes, then bring your storyboard to life. From nothing to full concept. Together. Fast. Build, pitch, win with LTX Studio. Retirement is your time. The James Advantage Funds. We welcome the Honorable Minister of Land and Natural Resources, the Honorable Member of Parliament for Elembele constituency, Honorable Amak Kufibwa.
commercial model review car nations to be a GT 522-15 opake wo jubili wo baby apake ye no enye ebenifo bi pefanya pie enti wadaroma for what my sesia na opake ye by GT 522-15 that's it.